Паян Андриан Николаев космонавт ячелі паркра юмақсенчи сынарзен бұғынчеш. Емелі кымагашынче патша хері карета башитреш. Үті тіліндерміште бөлчі. Шапла шубашкарды шымезем чи лемлі шунашка ядашын сейлі сышын дубышреш. Пуғыннезем хызем шутлаза гыларны шунашказембе кымылдан балаштарчеш. Пури шереме яхын шемье дубышре. Везене алхазаган шилдыманда хоратмаре. Яблоко всени вичесысна жюри дада кашкар юмаха вгаландарна. Пурыже бірледуна. Амыжы костюмзем осталана, ачизем шунашкана емлетне. Юмахине вланычеде, шамнагура, шенешу шухаса келеген ячебе, сысна шулебе шанамай тывастерамар. Башмаков всем вара чон-чон камага осталана. Унда уявсиделе вали тут лабат пижет. Шемье жак тельндермеже темеже сехитреду забарахна. Мен булнебе пурде гамалла. Мен думагерле биринче конкурсем. Ашызем, амышсем, шак шуназане пірлейлем летня, ажесене савандарна, выл шемьене пірлештереть. Шаумбада кышалы бір шемьезіне чүндімір чымалданах. Ку конкурса деп хулара саккырмыш худель тереща. Ергелюшесем балартнодырых, унда хучунаганзем хызен хыне еврлехибе телендерме барахмаща. Хыжал везен шуғарза келеген шулдалығын төп балыне гытартмала болна. Шабақта ширип ерге жүк. Емелі комага жинже яран забыны уйрымақ тытканларе. Шавынба Федоты всем тивишлибек шүнделдіштенде. Шак, персонажа туманде бір бірлешіне бек, ачадан ба бірле, обыскаба мұсырба, бір пелікун ішлерімір, пелікун дұрышымыр. Шындерюшезене перемікрен дуны шүрт парнелереш, хыттезене дипломсем барза числареш. Чевашен Галарамвали Вероника Павлова, Надежда Александрова, Михаил Солин.